Why kungani ke nishadisa lezi izingane ke namakhehla ke? Well asike sizwe. Well ke angiyiqale ke ngevesi ke bese ngigcina ke ngokuyichaza. Maningi aboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo ukuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na? Kunabudlelwane buni ukukhanya nobumnyama na? Well ke siyayizwela ukuthi kungani inhlalisuthi baheyda sizokhumbula ke mandulo ke ngesikhathi sika baba ke uDingane ke nobaba ke uShaka ukuthi mangabe ke kade ufuna intombi ke ngoba usufuna ukuvusa umuzi qala ubungafuni intombi ngoba unama cravings kodwa ubufuna intombi ngoba ufuna ukuvusa umuzi wakini ke sokhumbula ukuthi intombi ubuphuma wena ugqoka uBenwood wakhe uthwala iredo uyitshathe le amakhasethi ke uhambe uyoshela noma uye ngasekhweni lakho ke umuka ushela ke intombi buwazi kuqala ukuthi kumele uyilobole noma kumele ukhiphe something ukuze uyithathe ngokusemthethweni izohlala nawe. Siyakhumbula ukuthi ke namakhosi afuna ukuyibuyisa lento ukuthi intombazane uma ke walala nayo naze naba nengane nayo loyo ke akusale ke sekuba unkosikazi wakho ke leyo mthetho ke imithetho eyayishawa ngesikhathi ke sasemandulo ke kuleli bandla ke ufikile uShembe efike esizweni sakaZulu. Uma efika ke wazokwakha inkolo esizweni sakaZulu wafike wangashintsha abakwenza khona wangasho ukuthi shiyani lento manje enzani ukuthi uqhubeke phezulu kwalapho phezu kwemithetho wahlonipha amakhosi nabanikazi bezwe noma nabanikazi bendawo ke wabahlonipha ke yena wenza inkolo kwasekuthi lokho okubonakala ngathi kubi kakhulu ke wasekhona wathi singakwenzi ke noma amaNazaretha ke angakwenzi ke kuthi ke lokho okungathi kuhleke njengokwakha umuzi kuhleke kwakushiya ke khona ke sizokhumbula ke emaphephandabeni ukuthi kwake kwavela ke enye yamantombazane ke asonta ke kuleli bandla ke eyazilengisa ke ngoba ishadiswe ke nomkhulu ke noma nobaba wayesemdala ke noma ke ikhehla ke wayeseshadiswe ke nalo ke ngokuphoqa mhlambe abazali noma isimo ke ngaleso sikhathi iyayilengisa ke intombazane ke well ke inkosi ke yamaNazaretha ke unyazi lwezulu ke ngokuzwa ke leso sigameko ke yayibese ke ikhuluma nenhlalisuthi ukuthi inhlalisuthi wamukele ke uma uthi ukhetha ingane yabantu ikutshela ke ukuthi umdala ke noma ayikuthandi ithi ke kumele ke ukwamukele usithathe ke leso sinqumo usifake enhlizweni yakho kungayifosi ke ingane yabantu ngoba isuke isikutshelile ukuthi baba ngeke ngikwazi ukuthi ngibe nawe ke well ke ifreedom ke ayitholile amakhosazane ukuthi akhethe umuntu ambonayo ukuthi ngabe ukuyi-age yakhe noma chabo yini. Amanye ke wawo amakhosazane ke uthola ukuthi vele ke ayithandela ke obaba ke ngenxa yokubona mhlambe isimo somnotho sika baba noma izinto ezithile engase ifune ukubukwa ebandleni isingaphansi kwazo ngenxa kaMkhwenyana. Uma ke intombazana ke ivuma yona ke ukuthi ke kulungile ke iyamthatha ke nangumuntu omdala ke oyikhethayo ke ilungelo layo ke nokuthanda kwayo ke akulona ibandla elisuke liforce loyo muntu kodwa kusuke ke kuukuthanda kwakhe ngokuvunyelwa ke inhliziyo yakhe ke ubese yakwenza ke lokho ke bashade ke kuleli bandla ke njengoba ngishilo ukuthi uShembe wafika esizweni sakaZulu wangakushintsha obekwenziwa kaZulu ngakho ke umshado wesiZulu awunayo ke idivorce ke noma ke amaphepha ke edivorce kepha ke uke ulinde ke umkhwenyana aze kube ukuthi ungena egodini kuwe kuyimake wena ke uyakhululeka ke sizwe ke nayo incwadi ukuthi yona ithini. Umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona noma isaphila kepha uma indoda isifile ukhululekile angendela noma kubani ngokubona kwakhe kuphela ukuba kube senkosini. Nakho ke kade seshade ke umshado wesiZulu ke ngakho ke uzolinda ke umkhwenyana wakhe aze adlule emhlabeni naye kuyima ke ethola ke ukuphumula noma ethola ukujabula ejabuliswa ke omunye ke awazomthanda ke
Yena-ke kuleli bandla-ke ukucheat-a nazo zonke izinto akwenziwa ngoba ushadwe ngesiZulu-ke, ngakho-ke i-divorce ayikho-ke kuleli bandla. Ngakho-ke uShembe-ke alikho-ke icala analo noma okumele athukelwe lona ngoba le nto kade ivele yenziwa. Yena akafikanga waphula umthetho obuvele wenziwa, ufike le nto waqhubeka phezu kwayo. Sizokhumbula ukuthi-ke mangabe-ke uthuka-ke uShembe-ke uthi-ke ushadisa iy'ngane-ke, ngakho-ke noNkulunkulu-ke kumele-ke naye umthuke ngoba sizokhumbula-ke ukuthi uma kaJesu-ke uMary-ke naye wakhulelwa-ke eneminyaka ewu-12 kuya ku-16-ke, ekhuleliswa-ke umnikazi wezinto zonke-ke, indoda endala-ke eyahlambalaza ingane encane eneminyaka ewu-12 kuya ku-16-ke. Kwaze kwavela-ke inkosi-ke uJesu Kristu-ke waseNazaretha-ke evela kuma wakhe-ke oneminyaka ewu-12 kuya lapha naku-16. Ngakho-ke uma-ke uthuka uShembe-ke kulamasayidi-ke kumele uwabheke-ke womabili before-ke ukhulume-ke. Owo-ke umthetho-ke wakaZulu-ke uShembe-ke awuficile-ke, ngakho-ke akekho-ke ongawuguqula-ke lo mthetho ngoba ubekwe umthetho wamakhosi-ke esizwe sakaZulu-ke. Ngakho-ke noShembe osuke khona esihlalweni nokhona akeze ukwazi-ke ukuthi lento ayiguqule ngenxa yokufisa kwakho noma yokuthanda kwakho ukuthi kwenzeke ukuthi, ngeke-ke kushintshwe uwe lokho ukuthi ukuguqule wena into efice vele yenziwa ikhulisa isizwe sethu-ke.